Animal Husbandry and Veterinary Assignment ni thoma farman pigari gotteri lapen poultry pharmacy ke kipiamai kipadopon Lahorizana nong Harohini na phokep sose ahemtun pining me chupiden Karbi Anglong Autonomous Council Kangbura Kilin Penangke Tumaphan Terrorist Pu Ki Hokpon na Jok Amri Chingthong Press Labahin Ben Ningkang Samse Ningduk Chipaklang Pon Dogboka Municipal Board Akimi Chairman Prahalat Timuaphan Anghoy Kapachini Pon Karbi Language Development Board Abarin Chairman Longsing Telon Ahin Pen Kebang Dengalong Karbi Elective Subject Kapavea Puthak Ningduk Kachipi Pon Labang Suase ki kipia mailong Rong Mong Wepen Veterinary Officer Dr. Anthony Lekthi Difu Veterinary Officer Dr. Monica Tisopi Lepen District Veterinary Officer Dr. Dilip Mahanta Tum Chitaununsi Bang Thongkep Susiat Maphan Longhong B Lepen Wokepangreng Akorting Jiratubaphan Seki Kipipono Labang Suase ki laki NLM Pensi Klempon Laswa Project Padoponsi Labang Suase ki along Koson pensi, Phak, B, Lepen, Wokipang Ringpen, Koan Ale Duma, Kopu pensi, Kipat Hejima, Avura Hut, Kopipi, Avexin si, Pinang Jima, Komentu Aporsi, Pinang Jima, Pu Haihu, Tan Pachini Ponpen, Kapre Kapre Sonda, Tan Pachini Pono, Lasi, Lahai Kipang Arjia Pan Pulotangti, Augabang, Hitian, Van Vera, Apakta, Puamat, Bipupra, Avia Ok, Abang, Warpami. Chingrai Pamelo Pulotangti, Avura Bangke, Khang Unpo, Lapen, Jumpo. Athe, Laswake Somate, Avurke, Vaccine si, Klang Lelang Pusi, DVO, Dr. Dilip Mahandapen, Radapan, Pachinipon. Lapen, Lapuson Avur, Kipa Jumpen, Kipa Vedajialong, Karibianglong, Aradatum do Ansitame, B. Phak, Lapen, Vokachupang Rengatum Ansitame, Jongsi Avur Dolo, Anjuchere Mason Dokok, Kithiason Dokok Pulotangti, Veterinary Hospital along, Birta, Pida Prangpen, Kelang Ponlong Jiapan, Doan, Araratum Sitame, Nang Chirap Titodu Nangji, Lapen, Nang Chirap, Dunbapusi, DVO, Dr. Dilip Mahantapen, Juning Liponlo. Difu Pen, Rajib Rongpi Report, Karbi, Daily News. যোৱা সপ্তাহৰ পৰা কন্টিনিউয়াছলি আমি গোটেই কাৰ্বি আংলঙতে আমি কিছুমান ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম লৈছো বিশেষকৈ পিগাৰী গোটাৰী আৰু পল্ট্ৰিৰ ওপৰত ইয়াতে আমি 30 জনীয়া মানে গ্ৰুপ একোটা সিলেক্ট কৰিছো আৰু এই সিলেকশনটো আমাৰ NLM ৰ আন্ডাৰত নেশনাল লাইভষ্টক মিছনৰ আন্ডাৰত ইয়াতে সাইন্টিফিক ৰেয়াৰিং অফ দি পিগাৰী গোটাৰী এণ্ড পল্ট্ৰি 11খন ডিসপেন্সাৰী আছে কাৰ্বি আংলঙত আৰু ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলঙটো বেলেগ গতিকে এই কাৰ্বি আংলঙৰ 11খন ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডিসপেন্সাৰীৰ 10খনৰ পৰা আমি লৈছো আমি পিগাৰী প্ৰডাকচনতো 1 নম্বৰ আছিল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কিন্তু এতিয়া হয়তো আপোনালোকে গমে পাইছে যে আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰৰ পৰা আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈছে আৰু বহুত গাহৰি আমাৰ মৰি গৈছে আৰু 1.5 বছৰৰ ভিতৰত আমি এইটোৰ পৰা মুক্ত হ'ম বুলি ভাবিছো তেনেকে ছাগলীৰো আমাৰ গোটপক্স আৰু পিপিআৰ লাগি আছে সেই গাহৰি বেমাৰ হৈ মৰে বনমেৰৰ ভিতৰত 7.5 বছৰ থাকে ভাইৰাছটো গতিকে এটা এনেকুৱা ডেডলি বস্তু যাৰ নেকি ভ্যাকচিন নাই মেডিসিন নাই ট্ৰিটমেন্ট নাই এটাই আছে বায়োসিকিউৰিটি আৰু সজাগতা আমি গতিকে ফাৰ্মাৰ্স বিলাকে উঠি অহা যুৱক যুৱতী সকলে 6 মাহৰ ভিতৰত ৰিটাৰ্ণ পাব পৰা ইনকাম পাব পৰা ব্যৱসায় হৈছে গাহৰি ছাগলী মুৰ্গী এইবিলাক Pini Pai Koni ni Pai Inkorga Tomarni, Analo Porpai Isiapor Molok, Bokajan Elesi Kaparlo, Mate Khatkati Police Station Alo, Lahorizan Nilmal T Estate along, Short Circuit Penajok, Don Paru Isira Pokep Sose, Ahemtun, Me Chopiderno. Labangsa Hood, Truck Cylinder Gesta, Kangbob Dun Penajoksi, Lapana Hemtun, Me Kichopilonglo. Anparta, Labangsa Hood, Fire Brigade Karbialong Penisi, Nagaland Dimapur Pen, Kethom Palidunsi, Un Pen Chiraptito Dunsi, Me Pamedunno. Lapen, Labang Salong, Muniratunke, Apran Kedam Lapen, Aringa Hoke Suavela. Anparta, Labang Suadimalong, Muslim Akiatumsi, Kedu. Lapen Labangso Ame, Kecho Kachiteran Ahir, Kangtang Rapen, Ajok, Pinangan Ahem Tunatumke, Amethang Ape Ari Pen, Chenglok, Pinangan Ahormo, Nahok Dunintilo. Lapen, Birta Ketok Bama Porahut Anke, Kisunki Podet, Araratumapan, Local Mate. Tebok terayatum kerap kipidam jiapan jisik jedang pon bamlo pusi nelitum apherangke khatkati pen birta nangpale
Nijang Karbi Anglong Amri Chingthong Press Club Assignment Pini Phaikoni ni Phai Inkorke Thomarni Amri Chingthong Apherang Kiatum Chingrum Petsi Kidam Tangarni Karbi Anglong Autonomous Council Kangbura Kiling Pherang Kiaphan Lampar Kaninche Puthak Lapen Anparta Pherang Kiatum Anke Arlo Kido Asongpu Ki Hokpon Pen Karbi Anglong Arlo Kido Pherang Kiatum Doan Lapen Pini Amri Chingthong Press Club Abitung Pensitami Karbi Anglong Autonomous Council Kangbura Kiling Aphan Ning Kang Samse Lapen Ning Duk Chepaklang Pon Pherang Kia Sa Ki Claim Ki Kidu Ki Sungke Pherang Ki Hijansi Chini Chot Ang Tan Pen Pherang Kia Tum Aphan Ki Putot Lapen Kaninje Toratum Tame Chini Pame Pensi Nang Punang Jia Porlo Sitame Kangbura Kiling Abang Puabang Karbi Anglong Autonomous Council Along Arpu Kimi Ang Hoi Kang Nyalong Apot Kachiparo Ka Ajok Pini Arni Pherang Kia Tum Aphan Ka Phere Dorde Ki Putot Anpartame Arlo Asongpu Akoi Ki Pipon Lapen Pherang Kia Tum Ke Nelong Wangri Pherang Kia Tum Aphan Ke Lang I Joita Pi Intungti Angko Nang Pipe Pukaninche Ke Ning Duklo Amre Chingthong Press Club Asam Pen Tame Prabjin Pen Kangbura Kiling Aphan Arpu Pen Pesunra Akaprega Kon Kemi Abang Phuaphan Le Karbi Anglong Autonomous Council Kiling Alar Pitunang Jipusi Amre Chingthong Press Club Ahin Pen Lamte Chepaklang Pono Humson Berry Port Karbi Daily News Karbi Anglong Autonomous Council along Kidudun Kangbura Kiling Anani Arpu Amang Dolor Persame Pherang Ke Phan Arloso Mate Hede Kaman Atu Materoris Ku Koi Kipi Kaniji Pon Rang Dia Raki Pen Pusan Kaniji Pon Litum Kamen Ning Dupan Nasila Pusan Abang Ku Phange Adin Ke Melong Karbi Anglong Autonomous Council along Bangke Pek Confident Aku Pusin Litum Amrisin Thong Hui Pen Kame Club Pen Kame Litum Hin Pen Ning Duk Seperti Kamu Nasi Litum Pherang Ke Kita Mustame Kija Ke Kali Adab Anerlo Pot Ajo Pot Tame Kopine Asai Joko Kompinetum Kanchetan Ipan Tame Ted of the Hempen Nandoli Stame Highway along Nachini to Deda Nasoput Hakalam Kaninji Papidoki Nasilitum Nengu Bangalo Diletum Amnisin Honda Kumelo Karbi Anglong Madam P that Kalelo Pin Pherang Ke Kiklam Atum Anmanitum Genesi Persilui Aselang Ipan Prabjin Pen Menghoikan pasun pon mampu si longki alami panabar letum Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Rohan alami pansame tunai report si adi menghoi pek confident mampu si letum sekame pini rangkia main kami kecini pun Phaikoni ni Phai Ingora Hini Arni Dokmoka Municipal Board Assignment Akimi Dokmoka Municipal Board Chairman Prohalat Timung Aphan Amethang Anghoi Kapaching Nipon Lapen Dokmoka Municipal Board Ahin Pen Archuponsi Kurwang Thuta Pajir Pono Prohalat Timung Aphan Chairman Anghoi Kapaching Nialo Karbi Anglong Autonomous Council Kangbura Kiling Lapen Samilangso Video Jonali Nak Borwa Lapen Pinangan Manpeng Kido Aluhiatum Chitong Dunsi Labangso Amailong Mai RDP Dunlo Anparta Labangso Chairman Kiding Amailong Karbi Anglong Autonomous Council Kangbura Kiling Pen Kanije Ponatengke Kaike Ta Chairman along Municipal Board Atom Chirap Dunlo Puloti Kichunche Puke Avelo Kadu Kawe Asaita Chun Pon et Popusi Than Pachini Pon Anjot Kalisi Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kopi Ma Afwan Kilong Laki Dokmoka Municipal Board Atomta Long Dunpo Lapen Aban Tauna Tuma Phanki Kaiketa Afanta Kipa Ong Pon Paputa Kangbura Kiling Pen Than Pon Lapen Abarim Chairman Biren Singh Teronahin Pen Tame Kaiki Amatsitame Cherap Chito Dunpo Puta Abarim Chairman Biren Singh Teron Ahin Pen Than Pon Lapen Akimi Chairman Prohalat Timong Sitame Chiklo John Krethom Angbong Ta Paching Tur Pon Chiaphan Klempon Paputa Chairman Prohalat Timong Pen Lamchak Jipi Pon Dokmoka Pen Ranrongpi Report Karbi Daily News Bot ipon si itum dong muka ahawar long kapang phir FG phan kapa development ji aphan edi nirto anke bot ipon po kachilar alogot alang ni dang chirap dunang po angse alang li bidi suri nang pidunang po asal tim la commissioner tum tepesin tumta an bot ipon po tame kaching sin ni tumbangke market aher mangsi kin la council pen la phan nang le an bang ke ni pacetang pui si campaign ni la pen ke ko an doma tangka nang le non action pen la hut ala so tangkata mana tahun doan non ke Karbi Anglong tahun dupik lo la sombong pen dak mangga apan lo
Kasi aban paung jet po kibi dong bak jet tadi harus tengah kimi lang mati. Kasi nili mata makan hano council long tangkap handoan la tahun pen ya pan madu. Asa handoan makan ni da. Unan kerap penyi fancy body di. Tahun pen kipi pona hemsum bokha bangke asam government pen kipi mati. Asa da pen wang lo pon ta alang tum siklen no po. Kasi peneng bangke ini ke lang na lo pote hum surisi an ando. Sadak pen ke proses dun bang ko anto proses ne la bang ta la 2000 ahem nang de po la sil ha hem ke bang hustame claim pamina po kapre ka dim long ni tum la review meeting long ke do ting pote ke tang ti do pik pik la si da ka mang ke la som mang claim nang lo la si ching wai sa pen ke mo posin chairman mata ko politically background kado ke high command atun pen si chingki chethan men si mesen besi alang kan peglong pen alang long ne kai ta dudun po cherap dun po nasi ne ke claim kang akam kichun che ta do so chun da non ne udamelo te state government long dpr bale elo vice kuti tangka ta so khala chimub dun nang po ta thanun po ani si helang dokmo ka long le dak asap so katora do alang han chang kon si nang charli dunoi po si ani si rek rak penta court agreement court along anta dolir solir pen chetoksi akam chun elo Karbila met la paan sose kipacan pon thi jepan pura kipaprang tunang jipu kabor ipen kep angdeng mate HSLC asat langalong karbia subjecta kep angdeng e jamalong kipado pon jepan kabor ipen methangalam pen exam ke tok dun long jepan ki ongdung karbi student atom ke ningkarong dolo bonta non HSLC exam nangkili jiapora hutsi men elective subjecta kipa vedaji kaprek MIL a subject si kepang dengalong ketok nang jipualam Karbi Language Development Board abarim chairman long singteron dokmokalong nang kahumri ahut alang ni hinpen pherangkya thengno ningduk kachipipon labang soputake pining HSLC asatlang ketok jiatum ke aju avu kilo asonsi kemang hupen nang mandat po leben ke kaprek MIL a subject si exam ahut tokdu nang popusi ningje ponsi ningdu kachipipon dokmo kapen ranrong pilapen monirambe report Karbi Daily News ningkan hini elective talk lo engke ningkan hini elective talk da phit non bang MIL introduce da lo ma elective bang pawe da lo lasi la pachuning MIL Karbi elective ke talk tum bang suri si so se aw somara tum sakok lo pen la tum bang pining a che talk thu ya war cycle long le de la so yoni si Karbi somara tum chingtang nang lo la ka hok lo sta MIL pawe da lo pula bang ke kali MIL ke pining la non 2023 pen bang ke HSLC long MIL exam ke talk la bang ke ching po la pen la ke doher po la ke permanent lo la si la so bangke halaga pawe po bangke la ke elective bang elective mamda velo ahok lo la bang suri si so se to bang non last moment ko pene a subject a kaprega subject MIL enang kokpo la si komami ke Assamese en tunang lo mani Hindi enang lo la son si kisung chingnang chingtang nang lo la pen la tumbang ke non a porlit elo ajata tewarun elo non exam nang elilo